Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Joint Action Committee jong ki Arsing ka Jaintia Hills Truck Owners Association bat ka East Jaintia Hills Truck Owners and Transporter Association. Kilapan bana ban penlong da ka jingyak hi baklem bo por ban khangla ki truck jong ki artli ki karkhana penmi do bilat ka Star Cement bat Dalmia ban kit cement kit Glenka bat ban dejbu iki mar ki mata ki jong ki. Habakran shikla pathai khobor u chairman ka JAC wade u president jong ka JHTOA uba biang shwa shila ulapantip ba ya ka ne karai lashim ha ka jingelang pat ba ne ka general meeting kabala long ha tuber kamaishnong ta khnyang ha ka arpuwe tarik uyayong ulay thu baka daw ka bapalong ki arseng ban shim me ka ne karai kalong namar ba kite ki artadi ki karkhana ki thok ki shukor palat ha ka bay dei bat ka kit ka ba ula pentip bakani ka jingaki kan sedang nadu ka arpu sautri uyayong nadu ka por men step ha ka bay day baka jingaki ka barang ya persha ya ka truck balka jongki karkhana ula pentip bakani ru kandang yai beteng tatah ka di por naga lengayong na kam churman yung ga JEC apatiga Jaintia Hills Truck Owners Association uga East Jaintia Hills Truck Owners and Transporter Association da negisgi da kut wi jingilang ka general meeting ka jingilang pajba kupuman he ni po tuber maitang putu itau taknyang wa da chimme igarai chisindon hajing itu gini issue kiwa lai igini gisgi chedien wa hajing itu wa kam ka Star Cement nane wa ka Dalmia kini ki factory igujo yaki ujo yakre ni ka bor nane ki ujo ya nane ujo ya san ujo ya thoi hikmat ki bor district ki upat kini ki district atli ki yong iu ka East Jaintia wa West Jaintia ta jing cham ka man ga ni jing la ti kit ka ba hajing itu ini atli factory jo thok ki ini ka bor ba kontol agam kejing iklam untol agam kejing ikut dekat agam teh kini kepor ida cimin negisgi kwa paman ni kejing ilang wa uchimbe igara cisindon yigini artli company i hagni ga arfoso trik bunai waso arjar bunru u chimne i kejing strike igini gi artli ki kariyam company kestrike warai hini teman ga indefinite strike kan poy ketika miat kecing iklami waki ta karai ini uto yekri yongki kiwa em chowa chite chliang factory ku kwa ku chanen idarai go pendong chedien lare em gigiri kiwan nanen thank you ti ku mutong chowa chite le upendong ki chedien lewa elewa ongante i kecing chale ben higini company khamta Star Cement Star Cement ka dang pengwan ke gigiri yang isaitai ikama jo isu slipi hagini atli sen kiwa ha sentri yang gadi JEC wa i pemi slip inne dem nete kejing iklam kin ke pojek por hakmat kin gi hakmat UDC un SPU amburam wa inne lod ito anne to yo slip ini wato step to yo lod giri tamen step to yo lod giri tamang gawin to open hap ki chita cha kudam gi uper go am chita ni patni chaitai tahan kaw man gate i gri yung i ne islibli ni hataw lot penne gi gri kam lesos gi hataw ban ha penne gi gri hataw ban ha hataw unloading hai tai penne gi gri kam wa dik tia tai am lagi power kot chu po ka artiao dekat am de gi man gu pumong man gu persnyau si man gu pendok nong ya ga sen yang i ya segawile kauman kate ikciti ni udah henrutrik pempo ikciti kanrutrik bunai waso arjar henru pempo ikciti kamtam cho in charge yang ni Star Cement di Wandaru kamu co ya khut maya yo hala aru pempo ikciti ciki hanki hado negasgi em rusponoga nam em buramoga ta kate kamte i kam kini kijingle yang ki man gagawin no kan yorot no kan po yung niga sa inyong i
dan itu kita dengan bansi kini kubuat bersupport bagi kemat ki perlok kubun ki jodoh kam kini loading kam tam i perlok transport heta po lunchang la dok kini arbuso trik ngagar pat jori ki wasnya bagi moide load ki na dem moide ADO ki ya ki kiri ku wan ci transport ku per ila chami kam ki ting le bercha kini po ila drive isndon yagi gini giri ila lupi begi nane pendong begi sedin da klaim ga jingkut hawa hanin kadika tekerpa diki mo poi kadiki haini hathan idau yang ikatigi khamtam hagani ga thaw ku to style ga po super ka tubat machnang ithaw yang ka to i location yang ka to taknyang ku jo kodi ga man ga por hagatigi singi iyo sa kini giri modo yo ikmalagi hini deba nerjia kamno pati luti lagi la kamhong le bor lai bogi ila em kuting dia go kamno ki dia yaki ini geleng sen imiyo bakle kini go bor betat waragi perlak yo am hagadiga state Meghalaya yang kubejpun tahjing itu aga ni balkar trop ni udah yo ifewa ta am le jing strike yaki ta em lagi berkecing kerpa jongki kamtam nagar liang ki bot district wada yo pun kol niki ongkisnya wa pelat ya gini geri giwa yang haluti kuda yang hatpa uku yang hagalot tekan kamte degu puram prabru mar liang ida kloy pelat gi gitu ka gini sos kesedian tegestra yang gibelkar hado ne kam kucing spek ne kubot sikfaki terlak kiwa do ya cimpentalang gini kit kaba wa gestra katadang laiban iga i emu wang iga neba wa ignil debu dengan indefinite yagi tu kiri udah pelaj bi i diga jing yes to jumut di pelaj bi i diga jing ya maya kam kucing snyau para bro digini gi yagi gajing iklam haper digini gi tre belkar hamtam ki malik yongki hado ne em le gajing iklam dekat dengan te ikstra hado ne isngi ta em ga gajing penne em wang ga strike da kun lagi tu gilap ke waya so ikrai lang lagi pos ibo snyau ibo satu bakla bi balkar kata da wayang iki mem wayang ada ne da kun tu gilap ku chawa ikrai lang tam lagi lok ke am lagi wis tuan ki sene iptiang brami priasnya ba fi wan bisine lagi iki iki yoki dini kenten ku bre sipon robi